Assalamu alaikum. Huriha befulnas waran ufaveri dosta kede. Medo alagon nolen tibefulna bayen tibefulna undagu kandat takekki al demege. Den migen kon undagu kameggato tibefulun mi. Tiben beenum mani nimmani tibefulun. Undagu kamen ingeto tibefulun. Komme duku eggadiyaka mi leemachaddati ka base kiomaki. Undagu kamen ingeto tibefulun. Komme duku eggadiyaka cholesterol mi machaddati ka base kiomaki. Undagu kame tibeflon kommedo eggadiyeka leediya kura base kiomakis. Undagu kame tibeflon mahako FR hospital gos doctor dakka kiugo jige horumakis. Undagu kame tibeflon hama burakon oluvamumes eggadiru haftaku mi tindu hodage mi jimmaka gos weight training hedumakis. Undagu kame ingeto tibeflon mi hariganda fada hori kana keon ada kurumakis. Mi hama hattahavis waran undagu kandatta undagu kametti beflon mi omuru machadiyama saalisarum mativima helifelive ulum undagu makise wara bodu undagu kame den migitere kon undagu kame gato tibeflon tibembenum mani nimmani tibeflon oba jehe ingeto haftaku tindu emme maduwegen hama kitamme burakom mase kore viesama mi eggadiru hodage gymma gos weight training hada tibeflon oba jehe ingeto gaya tin 4 kilo muscles leveto me masike koro muscles ki tibeflon faha rakka korwe echkawati tibeflon furihama sihate gunna faha rakka korwe echkawati hama komme heneves objehe engeto me weight training hada muscles kolegga ella duvun mi fetun modu kolivar nuwata hingandiyo hama ekani duvun nuwata eheni kasratte ki sege zaatuga hama wara rangalu kasrattake ekam mi weight train nanula mi kasrat mi furihama enwe bebe e muscles ki tibeflon hama wara muhimmu hama beenun teri echkawati alon mi wara mi muscles ke waaga mi dakkan den tibeflon saalisahar machadiyam tibeflon gang hama muscles mass mi muscle mass ham lose one faran gellen faran ege sababu mi waawati ki umurun duwasum diyawarakan hama mi miha mi balikari oba kollade ehem mi hama weight train ki waram muhimmu kam adi hama ya ekkon tibeflon weight training program fatta fobe jehe engeto tibeflon mi protein kawarus hama gina kolla tibeflon hariganduge baradanuge komme kiloka 1 gram protein oba jehe hama keveto komme henevis masike koro ege sababun tibeflon hama sihigoto waran rangalu faadaatake hama mi libigen dan den tibeflon mi hama nimma migeto mi kasrata kurumaki hama majbur kamekkama kasratuga hama demi hunnami ehen nuniyam waanagotiki mi umuru machchaggoske mi saalisarum mativegen daero hama balitaka kurimativumaki hama wara mi karikame den alon mihin dennevis hama wara rangala kasratu kon hama rangala ka hada beflunes farega hama bayye timawedan eiden ehin kame ehem vema alon leteri mi video kologo tibefluna mi kandatta kial deni tibeflun hama evveskaga haaswaga noje eto weight training hada kam mi umurun duwassi beflun ves mi hama uriha angin beflun ves verihem beflun ves uriha umurug beflun ves weight training ki hama kureve mi kasrate tibeflun jehene hama mi weight training kiade rangalo mi trainer ekkare weight training kurani kihinetto hama ekani daskolla era tibeflun ekani ves hama kuriyak gendeven මිහාරු තිබෙෆලුම් weight training program හදාර අබදස් විශ්නවාතින් එත program වාංචයන තිබෙෆලුම් හරිගඩුගේ උරිහා මේ මස්තක කස්සත් ලිබේගොත මේ ඩිසයින් කොෆෙන්න weight training program එක වාංචයෙන් ඒර ඉගෙත මේ weight training ගේ ෆොරිහම ෆෑදා තිබෙෆලුම් ලිබිගෙන් දන් දැන් අලොන් එහෙම වගේ මිහා බොඩ weight training මේ promote කොත් තිබෙෆලුම් ලබ්වා කොරුවම් මේ බාරවාලා අලගොන්න එගේ වර මිකන්තත් කියාදම මිගෙන් දැන් algon ummid kurani mi video kola kisdefuna ham kampondane video kola kawanakam irat kuri janekas hama video kola ka ko telefona badda kola ummid algon video kola nimma assalamu alaikum